Hello guys, turabasuhuje cyane twari tubakumbuye turabasuhuje cyane kandi tunabashimira ko mukomeje gukurikirana ibikorwa byacu. Ndabiza benshi muratuzi ndetse n'abatatuzi. Nitwa Samedi, nitwa Papa Anje Matayo. Ako nandi mukumva nkeneye kuzita Nyabushaka. Najya ntakibazo. Umuvandimwe akitwa banyita Divi. Ubuzima bugoye. Ubuzima bugoye bworoheje. Buvanze. Witwa muri filime banyita Rameke. Nirenge maze kwa kumutu. Ni Matayo. Ni Samedi Dima. Hanyuma rero guys, twari tuje hano ngo tubasuhuze mu munota umwe cyangwa ibiri. Hari igihe dutekereza ko twamenye uko mumeze bigatuma tuza kuri kamera kugira ngo tubabwire rimwe biratatu. Twari muri shooting murabibona ko turushe. Ndetse ni video tuyifatiye kuri set ariko kugira ngo tumenye uko mumeze, hanyuma tunabamurika ibikorwa bya mugenzi wacu Rameke uzwi nka Dive mu buzima busanzwe. Mu buzima bugoye nibyo tutaramenya, ariko ejo bundi tuzaribabwira ko rezo bajya yabonetse. Hanyuma ngo tubasabe kumushigikira kuri YouTube channel yiwe yitwa Alecool. Yitwa Alecool. Inyuguta ku yindi. Arige bashobora kunanirwa kwandika ijambo A L ndende A na none I N. Amakuru ni C na O ebyiri na N na E fata kinyarwanda ngo na O ebyiri. Nuko hanyuma twagira ngo tubasabe gushikira umuvandimwe Dive ari we Rameke, abasanzwe bamuzi muri Lewis P. Dukorana yitwa Rameke kuri YouTube channel yiwe yitwa Alecool. Mumukore subscribe ndetse na share nibiki bonyeza. Sasa kwa hiyo ngo ni bonyeza hiyo vitu ya nani. So guys, I can augment to this my friend yaravuze ko yogira challenge kuri ibi mugenzi we yaravuze. So we have to support our channel. Ngo tugomba gushigikira channel yacu cyangwa se our channels, cyangwa se za channel zacu like Alecool, cyane nka Alecool, Lewis Profession, Lewis P kubayizi and so on n'izindi. Yes. So no our guy here, uyu musore wacu hano have been started to create a channel. Yatangiye gukora channel, so we have to support him. Tugomba kumushigikira mu buryo bwose bushoboka. The reason why kubera ko we are here, turi hano, that is a space for him. That is a space for him. Uwo ni umwanya we, ni umwanya wawe for you. Uwo ni umwanya wanyu, sizi ko wari wagicema. That is a space. Naga paruwasi So guys, turabasabira ngo mushigikire channel ya Dive, mukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ni Alecool kuko yabispellinze bigiye bitandukanye, yanditse ngo ni Alecool gusa nuko waba uri kurarota wayo ugomba gushakisha irindi zina kuko kanje Lewis gira nzafata ayo magambo Alecool very long side. Azoshiraho Rameke basanzwe bazi nta kibazo ga Bishop giye bavuze nuko turabikurikiza. Nuko rero twagiraga ngo tubakangurire kuba mwoshikira mugenzi wacu Dive Rameke, kuba mwakora subscribe ndetse n'ibindi zose. Ni ijambo rimwe kugira ngo dusoze nikirihe jambo mu Gifaransa wogenera abakunzi bawe, urivuge mu Gifaransa unarisobanura mu Kinyarwanda cyangwa rimwe cyangwa amagambo abiri cyangwa iri jambo rimwe cyangwa abiri banze urivuga mu Gifaransa. Mbese abakunzi bawe niki wobageza mu masegonda 10 mu Gifaransa n'urangiza ukivuge no mu Kinyarwanda. Entre-temps, vous remercier à tous. Merci beaucoup pour me voir mon channel. Ma channel. Channel mon Gifaransa. Ouais, vuga gusa. Yeah, mon channel. Merci beaucoup. Vous remercier beaucoup avec mes amis. Vous le dites. So. On se reverra à notre jour. Tout. Est-ce que ça va? Je peux me demander à ce qui concerne ton mariage.
Mon mariage. Yeah. Comment tu te prépares, comment tu penses à ce qui concerne votre mariage, comment tu peux annoncer quelque chose de différent. Merci. C'est tout à fait. Hein? Can you explain that? Mon mariage, hein? Yeah. hano ni ko mu Kirundi ngo mo mariage bon donc alors mon mariage sera fini avec mon mari Sala. So guys, icyo twari tuje kubasaba no gushimira umuvandimwe kuri channel yiwe Alaykuru mukore subscribe ndetse n'izindi zose WSP Ange TV show Impamo 250 ndetse n'izindi zose Nyakinshasa authentique Nyabitanga unique show noneho abantu bose mukande n'izindi ku bantu b'abaririmbyi bafite imihogo itagiye mu ituze amadodani Ufite kubatoza. Oya, sifite kubatoza ahubwo ufite kubagaya sifite kubagaya ahubwo abantu bakorewe indirimbo tukumva ko mizimeze nabi bafite kugana umuntu Zebedayo studio yahageze ishobora gukosora imihogo yanyu. Zebedayo studio babazaniye studio ikora ese sinzi ukuntu barikabisobanura ngo rihuza amajwi bariyo bita audio production ikora videography